Ia, ia le atua i le ne fiafi. O tai le atua i lona alofa mana ngalei. Ia, ona o le nei awa no tā ua ua tātou maua tātou te whailoa ai lunga le tātou po kalama. Ia, i le nei fiafi i lona aso lulu nei Amerika. Ia, a o le aso tofi i New Zealand. Ia, manisi vaenga o le nei kolopelo o tātou iai. Ia mua ona avere vi inga marwhaftai i le atua i lona alofa malona ngalei ala i lona puipuinga malona tasi e tātou le aso ma le aso i whi au mga adwenga whaftai fo i le atua i le ola ma le malosi le ngata i le whaftai fo i le atua i mea silisili ua ia whaia. Amen. Se om sa i mea wha mga. Amen. Ia moli e whaftai ma le vi inga i le atua. Ia, ona o le awanoa o tātou mou. Ia, o tātou kei loa i nei aso. Ia, sa le masani ona te paise tātou lai i le aso lulu. I nei i le tātou taimi nei tātou aso nei i Amerika. I nei Amerika. Ia, ona o le awanoa tā ua o tātou mou. Ia, se tasi fwe au ona o le a whapena o le a maua le awanoa tātou te whaatasi i lunga o tātou polkalama i le nei fiafi. Ia ma o le a whapena o le a ia whaasoa i le upo le tua i lunga. Tātou polkalama i le ngata i lea ia o se muli mau foi, muli mau ola. Ia a waha foi le nea fiafi mo oe ma. Ia a matalia ila tātou polkalama ia. Sau staimi ia ona whaatasi mai la ia lona au. Lona au nei lunga political special guest i lunga tātou polkalama. Ia po ye mal po ye vi inga mal fakta i le tua ona o ia no ta ua a no tanto te mo ai tanto te mai tanto te fa so i le upo le tua. Amen. Ia fakta i le tua. Ia ona o mesi sili o ia fa ia le ngata le o no ta ua o tanto maua. Ia te tono lo manuia o to lo manuia fo i le nei tu korope ro mātou iai. Ia vene taimi ia watu sia nganga whaktai ma whaktalofa. Ia whio i o tala lei, sunga i whapia ngainga mō tau whatua ne fiafi. Whaktalofa atu le polkalama o le Jesus is the answer, mō o tau le ne fiafi. Whaktai la o tau nofo talo e le ngatai lea. Whaktai le upo le atua o tau launga ina pia i lea sa, ma lea sa le ngatai lea. Ia o la o tau nofo talo. Ia malo foi lo sa i ngal venga te tonu ale nganga ma loto ia e le faingo fie ia ai malo ale on sa i ngal venga le tua ia le ngata fo i lea ia o te fatalo fa tu fo i ausen sino si o tanto o tunu na i o tanto tamam tanto tinama tua ia o lo o tapuai i le aso ma le aso a o tanto wa fai watu i fi au manga luenga i le ngata i lea ia o lātou te talo mo i tātou lea ia whatalo whatu ai pokalama ole. Jesus is the answer mo oe tina ma ta mama tu o mo le no e tātou te mahute nefia ia mpo sisi lava ole a mo le no e mata mai e lungo tātou pokalama whatalo whatu ai pokalama nefia ia ki o tau talo pe i le tua ia whapena na fua ia tu le malosi ia maleola mo o tau pai fo i se tina po se tama
e on sa mai apa mule. Ia viene tu fa malia tu ona ole tam pai so tai mo tam pai sana tule link ile tato special guest ne fiafi. Ia o te whatalo whatu fo i tato ainga wo me masani o tato pokalama i ne fiafi. Whatalo whatu pokalama, whatai la o tau te talo e le ngata fo i lea, ia whatai fo i whatangaina o tato pokalama. Ia i le ne fiafi tono lo mota, tono lo ta vale, po fea lava le mea ue maua mai le nei pokalama. Ia whatai lava whamania le tua, whatai lo tau langolango e le ngata i lea, whatai fo i le watasi mai lunga o tātou pokalama. I le nea fiafi. Ia taitonu, tele a mea o te tupu solo i lunga le te penga whailangi nei taimi. Ia e le ngata i mea o tupu i Samoa. Ia mai se fo i se mātua tunu i Amerika Samoa. Ia talo i le tua ina ia whapena o na maua se awa noa e te sawa i tātou te mafuta fo i lunga o tātou pokalama. Ia ma tātou whaalongo longo le upo le tua. Ia po se taimi fo i a maua se awa noa. Ia mata mata i lunga o tātou Facebook. Ma ele kako pokalama. Amen. Pa mone mone ia o ina i ngalo nga share le tātou pokalama i nea fiafi i lunga le YouTube channel. Pa mole mole o le tato YouTube channel o le Jesus is the Answer podcast. Pa mole mole alu lunga le tato YouTube channel a nga search mai kiliki le i yai. Once you in, please subscribe our YouTube channel. Pa mole mole ina ia pa pena ona faifo ima so soani le tato YouTube channel ina ia pa tupu ma ora le tato YouTube channel ina ia alu le upo le atua tuli manu whao le nei lau langi. Wow, lisi le awana vave lava inga le tala inga le upo le atua. E so o le lau langi. Urunga o te penga whai langi. Tali tonu tele o i tātou tele fu ie o ngā lulue. Whai fina ngā lo le atua e tā lai mala o ngā ina le upo le atua. Ia i lunga o te penga whai langi. Ia ai. Pi ia le atua. Amen. Ea men nei vai aso. Amen. Ea mele nei vai aso. I fe au mangalo. Ia. Nei aso, ia nei vai aso, ia matango fia me uma. Tai le tua i ngalo e ngolo o whape naro o maua pe ngalo rua e ima. Tau se a inga, ma whai e ia tūlanga whale a inga. Le ngate leo e kālesia. Amen. Le ngate hoi leo, ia tau singo o tātou pānau. Amen. Tai la le tua ia niwa ia so ia. E siare mako kau mele e. O li si aso a vivela. E li si aso a susulu le la. E li si aso ke wa ia koe le se la. Ke wa koe pi la a kimu. Ai le kim. Ai vivela. Amen. Ia o me fai le li. Ia fofongia me fai le li.
ia ai whakatei le tua a, tei le tua le ora mare malo si o lo tātou mō pēr. Ia ala tātou whakatari pēr le uso ho i po le au ona. Ia ai, tawe nei tengi. E whakatei e ima, mo le tole nganga whakamalo. Ia te o tau, ona la o tau lango le tātou po kalama. Whakatei fo i le whakatanga ina, ma le sia ina o le tātou po kalama temi uma. Ia alwatu ele tātou lai. Ia mo le toile nganga whakatei pe tonu te re o tau whaia ona o au po i po kalama. Au tau whaia ona o lo tau alofa i le tua malana whi au malana nganuenga. Ina ia whapena ona tele ni a nganga e mana malo a wale malo le tua. Amen. Ia ua a tātou wa ai ma tātou wa ai mea o lo tutupu i telo isi atu nu o lala. Ia. E makaukia mea o lo tutupu mai e. Amen. Ia me tala tusi a tutupu lo mea ia ua ba ua misai ia ua si kaua lisi malo ua misa ia a inga ua ba uso kua whapingi kuranga papenga. Ia o nā wailo ai ua lata le taimi o le atua. Ua lata le taimi o le atua. Ia ai hoi. Papatai e le atua. Ona o le nenga luenga o lo tātou whaia. Tala ina o fina ngalo o le atua. Tala i le upo o le atua. I lunga o te penga whailangi. O ame tātou te whaia i le ngaluenga le atua. Pule a fo ise mea le leiwa i whaia mo le atua. Awane i ngalo ia i tātou. O lo sila le atua ma o lo whaamanuia fo i le atua. Awane i ngalo ia awane e whaapere i ele o vai ele o iloa ele atua o ngaluenga o lo whai. No. O lo sila fia ele atua mea uma. Mea o tātou te whaia. I awane i tātou whaia ona tātou te mana o se tau. Ai tātou whaia ona o lo tātou lofa i le atua ma tātou ora au auna i le atua. Ina ia tātou whaia le whina ngalo le atua. Amen. Ia ai loo tali pia le uso pol au auna nefia. Ia. Amen. Ia le tātou pukalama ho, ia wane ingalo tātou pukalama i aso atai au, la stofi. Ia peo na masani ai, tātou pukalama. Ia ai wane ingalo sia tātou pukalama atai au. Ia ai o te fia o mai ele, e upule le tusile le maule tātou te tātala noa. Ai, tari ele le au auna ia pulusa ho i nefia. Ia, o te fia o mai ele mō ke winito lana ta upo sunuma tō. A whai upo wha, whai mai ono sa i le alofa. E anga malu, i le losi le alofa. I le mimita wale fo i le alofa. I le mimita wale le alofa. I le wha petina. Amen. Ia, a tātou tala noa lo i le alofa longa winga. Ua tātou tala noa i mea le lei ma mea matango fia o tātou whaia. Ia ona o le alofa. Amen. Ai alofa e te le whaiese me te inosia ai. Pa tātou tala nolo le upule inosia. O longo winga, o se tangata hoi ngale ua whaiese me se ma se mea matu ia e le te tau ona whai.
e whainga le whai ma mea ino sia i e tangata. O le tangata ia le ali. Tangata o le atua. Ia e tātou te le whaia me tātou e whainga e tau walea i tātou. Tau walea i ho i le suafa o le atua. O wane i ngalo e avea lo oe ma atali i mo a whawhine o le atua. Ia wane i whaia se mea tātou te ino e whainga ino sia i le atua. E hala i o tātou a mio o mea tātou te whaia. E le te tau ona tātou whaia. Tu se tau mai e ua e le alofa i le atua. Amen. Tau mai e ua tātou le alofa i le atua. Pea tātou te whaia se mea le tātou te le me ino sia i le atua. E te tau ona tātou ola whaitete. E te tau ona tātou mawhawhau le lei ma whai le lei se whai unga le lei e te le i whaia se tūlanga e le te tau ona e whaia. Amen. Ia. Se i tatou ato si kama i malo roa kikila. Ia, ona koe kako. Mō lea.
Ia, te whatalo whatu nei vaenga o le fiafi. Ia, o tomo whai pēr e tau kongeki mai le tātou mālo le ne fiafi lunga o tātou pokalama. Ia, au o lo pa te tari pēr, ia ai le a whaina lea, le se meo iai, amen. Ia ai o le a vela nei taimi ia o te whaasoa i le ne fiafi. Ia i le upo le atua, whaatari ai le uso fo ia po le lona au ona ia o tire i lo po le alma po le alma o tupu po so ia Paul me ia le faina le amen ia vi le tua everything is ka kongsa o fo ingi a ve fo i me ka ku ke ia ai fa malia tu ono le tuai ia ma tu langa fa pena ia ai o le taimi a le atua Iesu o se taimi pe kuai, pe vave, pe ia Paul mea ia tau nuu na porofora le upo le atua amen ia ai o le nea fiafia o le o whaasoa le nei vaenga o le nei aso ia a tonu fo i a vea fo i nei aso ia whai ma le tātou live o le tātou pokalama nea fiafila o le o pena o la whaasoa ia e malolo tai au e ala nga ia vi ia le tua ia le nea fiafi ia o le la tātou te fi au mai le tusi le lua Timoteo lon ta up momua pai upo e ono se i o le iwa ia o whapena o tātou tala ne fiafi ia te wha mule mea lofa le tua ne tu ina atu ia te oi o le a lava le mea lofa le atua ia te oi ngai ia te oi au e wha vai ma ua a vene fiafi tātou te tala noa ma mea e toi taumawhai toi wha mumu toi wha mumu le mea lofa tu ina atu le atua ia te oi awa ne i o tātou wha parapara i mea lofa le atua ua a wina a mai ia te oi e whai mea lofa ia te oi ia o le tātou mta upule na po le tātou tūna i nia fiafi ia o le lua Timoteo mta upumomua whai poe ono se i o leiva e poe ono e whapea o le mea lea o te wha manatu atu ai ia te oi ia toi wha mumu le mea lofa mai le atua o loo ia te oi lea i le wha e atu o lima pitu a wā ua le foa ina mai e le atua ia te i tātou lea nganga e matau ai a o lea nganga e wha malosi ai ma alofa ai ma pū lea ai o tātou loto amen valu o leni aua e te mā i le moli mau i lo tātou wali po o ona o au po o no notia ona o ia a ia ti ngā whaatasi i tātou ona o le tala le lei e tusa ma le mana o le atua o le na whaaola mai i a te i tātou ma wala au mai i le wala au pa ia i le tusa ma tātou ngā luenga ai tusa malona lava fina ngalo malona alofa tunua na foa ina mai i a te i tātou ia ke wiso Yesu talu mai le vavau ia o le tātou silafia ia o le tusi lea a Paulo i lona tali i whaaleanga ia Timoteo ua toi whaamanatu ai e Paulo ia Timoteo ia toi whaamumu le mea lofa na tu ina atu e le atua ma whaahee o lana mea lofa o le whaahee o na lima i lungo i tangata le whai maila i o Paulo whai poifiko me aua le foa ina mai awa i le foa ina mai e le atua ia te i tātou le nganga e matau wai
A o le anganga e wha amalusi ai, ma alofa ai, ma pūlea ai o tātou loto. Amen. O longo winga. O le ale mea alofa le atua wa watu ia te oe. Awane ingano ia te oe o ngai ai ma le anganga o le atua. Amen. Awa ale iai le anganga o le atua. E whai e fua o tātou ngā ruenga. Amen. Ia e tele a ia mea alofa le atua. Pio ni fiafi ia. O la ule mea alofa o la usawe. E tā la i le upo le atua ma wha ma losi le upo le atua ia te oe i lungo te penga whailangi. I le mea alofa le wha le anganga. I le o le mea alofa wha le tino. O le mea alofa wha le anganga. Amen. Ia e le ngata fu i lea po sau mea alofa o oe o se tangata whai la unga i le upo le atua. Pe oe o se tangata e te fie e te wha manuia i whai whia. Tēne to inga kālingi. To inga mea lofa e tu ina atu i le atua ia te oe ma. Mai ese umau tātou mea lofa. A whai e te le o i roalo mea lofa. Mai le atua. Longo winga e nai te le o su e le fina ngalo le atua. E te tau ona suia lo o langa a bea oe matanga ta wha o rainga. Ia ma e te talo i le atua ma e mafuta i le atua. Ia ona ina e whaali atua i le atua lona le mea lofa. Mō oe. E meila i o le tatou manatu. O le ase mea lofa o le nai te nofo mo oe. Amen. O le ase mea lofa nai te nofo mo oe. E tofu i tātou uma ma le mea lofa uofo ina i le atua. E ese lau mea lofa, ese lau mea lofa. Ese umau tātou mea lofa. O le mea lofa fo i lena. Wana, o le mea lofa fo i lena ia te oe. Wana o oe a ma le atua na te silafia. Amen. Fai mai le Roma sumalua, fai upo e ono se i o le wak. Fai mai. O loo ese fo i a tātou mea e tufa ina mai e le alofa o tu noa o fo ina mai i a te i tātou. Se koe fai kau a fai upo. Roma sumalua fai upo e ono se i o le wak. Fai mai fai upo e ono. O loo ese fo i a tātou mea e tufa ina mai i le alofa tu noa ua fo ina mai i a te i tātou po o le perofeta. Po o le perofeta. Ia paa te tauina ma le tofi o le faa tutua. Pitu po o le ti a kongo ia whaia le whaiwa o le ti a kongo. Po le awao ia awao watu. Ia po o le apo ai ia apo ai o ia. O le fo ai mea ia whaia ma le matamau. O le pule ia whaia ma le whilinga. O le whai mea alofa ia whaia ma le loto fifia. Amen. Le whai mai. E umau ka ko mea alofa e au mai e le atua. Whai mai a whai o oe ki a kongo o rau mea alofa nga. O le whai mea o wha ki a kongo. A whai o oe o le awao ia ea o a atu. Amen. A whai o se perfecta ia e perfecta. Amen. Ia le ngata ilia. O le mea lufa o le apo a pēla o le tātou ne fiafi. O lau le mea lufa o lau apo a i atu. Tala noa atu le upo le atua. Wha loa atu fina ngalo le atua. Apo i atu i o tātou ora ina ia whapena o na tātou ora si o langa le lei. Tātou ora si o langa whakeu siana. Tātou ora mo le atua. Tātou ora e peio i Jesu ke riso. Amen. Le lai whai mai. Po ole apo ia apo i o ia.
Amen. O le fo wai mea. Ia whaia ma le loto ma. A whai o roka alengi leo lo fifia ke sosoani I tangata. O waia se tangata e mo o misa soani e te le li mau e te le vaai e te le whainonga tangata. A whi mai ia whai ma lo matama. Amen. Vi ia le tua. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is then prophesy in accordance with your faith. Longa e kakau o nga pea whai o oio se tangata perfecta e te tau ona e wha perfecta. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is given, then give generously. If it's to lead, do it dignity. If it to show mercy, do it cheerfully. Amen. So e te tau ia I tātou tangata whaolaina. Tangata ua iei le mea lofa ua malama ma ua I loa lona mea lofa. E ao o na tātou whaia. Whaamumu. O le a lava le mea lofa nai a te ui. O te tau ona e whaamumu lau mea lofa. O te tau ona e whaatino le mea lofa ua tuina atu e le atua I a te ui. Aua ne I o tātou whaavaivai I mea lofa o tuina mai e le atua I a te ui ma. Po le nei fiafi. Whataifo I le atua o ia. Le ua. Whaasoa le nei fiafi le upo le atua. Amen. Tātou te whaalangolango fo I la le aso tae au. Ia. Pe tau nuu le tātou lai tae au. Ia ona le ua whaasoa le fiafi nei. Pai mai le feso e whaa whai upo e sunma tasi ma sunma lua. Pai mai. O ana mea lofa foi. Ia whai nisi e whai nisi ma apostolo. O isi foi e whai ma perfecta. O isi foi e fola le tala le lei. O isi foi e whai ma leo. A toa ma wao. Ina ia wha a toa ina. Ai le au pa ia. Nā tau te whai ai ngā luenga e au auna. Ia a tina e ai le tino ke viso. Amen. So e te tau ona wha tino tātou ora au auna I le tua. A whai o oi lea wao. Whai ri ngā luenga wha wao. A whai o oi ki a kongo. Whai ri ngā luenga wha ki a kongo. A whai o oi o whai au. Whai ri ngā luenga o whai au. Inga ia ati na e ai le tino ke viso. Amen. Ia le tua. Ephesians 4 verse 11 and 12. It says, so Christ himself gave the apostle, the prophet, to evangelize, the pastor and teach, to equip his people for work of service, so that the body of Christ may be built up. Amen. Ia le tua. So e te tauira ia I tātou, o na tātou whaatino o tātou tiuti, whaakeusiano, whaalea nganga. Amen. O le alo tō whinga I tonu ro e kālesia, ia e whaatino ma le whaamaoni. Whai ma le whaamaoni, whai ma le alofa, whai ma le matau I le tua. Amen. So le nea fiafi. A whai o ia te oe le tālengi e le atua. O le ale mea lofo tu ina atu le atua ia te oe. Ia whape nā ona e tau mawhai. E te ngalue ma whaamumu le mea lofa. Ma e wha maoni I le mea lofa wa tu ina atu e le atua ia te oe. Ina ia ati na e ina ai le tino o Yesu Kiriso. Amen. Vi ia le atua. Mo pe te we wha, whai uposfulu, se o sunma tasi. Mai, ia te tō tasi ma au auna, o le tasi I le tasi, I lea lava mea. E pei ona maua e ia,
o le mea alofa. E pei o au na pule le lei, a le alofa tunua, winga ese o le tua. A whai e tau tala se tasi, ia tusa ma fionga a le tua. A whai e au na se tasi, ia tusa ma le malosi, ua fo ina mai e le tua, ina ia vi ia le tua i mea malapa, ona o Yesu ki visu. Ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavau lava. Amen. O le mo pe teru na whai ita upo e whaa. Ia a whai upo se fulu, se yo malsuma tasi. No winga. E kakau whai mai e te tau ona te tō tasi au auna o le tasi i le alava mea. E pei ona maua e ia o le mea lofa. E pei o au auna pule le lei. A lofa tu no winga ese o le tua. Whai mai la, a whai e tau tala se tasi. Ia tusa ma fionga le tua. Amen. So, o le aringa luenga o na e te whaia. O le alo wola au auna i le tua. E ao ia te oe maa u le tangata au auna i le tua ma le tangata o lo whaia le fina ngalo le tua. E te tau o na tātou whaalongolongo i le anganga pa i o le tua. E te tau. E fo ina e tu ina mai e le tua le mea lufa i a te oe. Ma le anganga o le tua i le mea lufa na i a te oe. So o le ala le mea lufa o i a te oe. Ia e whaia. Ona o le fina ngalo o le tua. Amen. Pe mai a tau tala se tasi. Ia tusa ma fionga a le tua. Amen. A whai e au auna se tasi. Ia tusa ma le malosi ua fo ina mai e le tua. Amen. No inga, e whai uma mea i lunga o lou whaalango i le anganga pa i o le tua. O le a le malosi o naia te oe. Whai. Aua ne i fosia. Aua ne i fosia. Whaalango i le anganga o le tua. Ma o a fo i mea tātou te whaia. O le a fo i le tā lengi o naia te oe. O le a fo i le mea alofa le tua naia te oe. Usoe, tu whawhine ne fiafi. Ia aua ne e whaoa aivi inga o le tua. Amen. Ia vi ia le tua i mea uma ua tātou whaia. O a tā lengi ua tātou maua. O a mea lofa ua tātou maua. O a mea le lei ua tātou maua. O a fo i mea le oranga nei ua tātou maua o na whaamanuianga le tua. Ia ave le vi inga i le tua o le tua e te tau wai le vi inga. E ala i le suafa o Yesu ke viso. Amen. Ia aua ne i whaoa o vi inga le tua. Amen. Ia aua ne i o tātou whaia. Amen. O le vi inga e whaafo i a lea i le tua. E whaababau. Aua ne i a i tātou. Wa tele usi temi. E isi tangata e whaingale o whaamanui a i le tua. O whaai wa i le mea lofa e au auna i le tua. E ila mane mea ngā pe e kau aia kuai. Pe ua kau wha maurungai. Ma ua maua i le mea ngā ua whao aivi inga o le tua. Mana tua. E wha maurunga lolo loto i le mea lofa ua tu ina atu i le tua i a te oi. O rongo i. E o i a te oi le mea na ua ua i a te oi le loto. Ko ingale ua mata ona e mimika. Wa mata ona e longo vii. Wa mata ona e avea vi inga le tua. E tupu. E happen. Amen. E happen. Awa e ova lolo fia. E lusi lolo focus i le tua. Onga ingae. Kami me ki apolo ya ki oi. Ma e whaoa i roa ma vi inga le tua. So, o aka lengi o tātou maua,
O le ale mea alofa o whaamanuia i le atua i a te oe, ia aua ne i o tātou whaoa vi inga o le atua. Amen. Ia whaamawalalo pēo o tātou loto. Amen. Ai e tātou ave ale vi inga i le atua. Aua ne ingalo. O whaamanuianga na au mai i le atua i a te oe ma. O le mea alofa le nā i a te oe ma le mea alofa le i a te a. O roo iai le anganga o le atua. A ora ina tātou whaoa vi inga o le atua. Ewa ese mai e le atua, lona anganga mai le kālengi, ma le mea rofa nei a te oe. Ia ona maua rola i le mena peo se, ki apa mea ka aliti. Ki apa mea hoi ngale ua pa o vali. Aisea, onga wale eise anganga. Wale iai le anganga o le atua i le kālengi ngā sa aku i ngā tu i a te oe. Ona ua e whaoa vi inga o le atua. E le ngata i lea, ua e loto wha mawalunga. Aua ne ingalo ia i tātou. Amen. Wha mawalalo pēo tātou loto. Aua ne ingalo o mea uma e tātou te whaia ia whaia mō le atua. Aua ne whaia mō oe. Aua ne whaia mō lo ainga. Aua ne whaia mō lo uso. Ai ia whaia mō le atua. Amen. Ia whaia mō le atua. Amen. So le fisili la mō oe le ne fiapi. Ua mumu lau mea roa. Amen. Vi ia le tu. Is your gift burning right now? Pe mai le mo Timoteo fa. Pe upusu mal fa. Pe mai. Aua ne e fa tala le. Ile mea lofa na tuina atu i a te oe. Ile valo anga. Male fa e atu o lima. O te fa e atu o lima. O te inga. Do not neglect the spiritual gifts you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. May aua ne o tātou, aua ne e whaatala le i le mea rufa longa winga. Aua nge e whaatala le i le mea rufa nei a te oi. Le whai mele sini, ua mumu lau mea. How's your gift right now? Is it burning? Po le mea ua, wa mumu po le ngaipe. A whai o le ngaipe, le whai mai, a ua ne e whaatale le. I le mea rofa na tui na atu i a te oi. Whatever gift you have, a ua nge e whaakale le. Amen? A ua ne e whaatale le. A ua fo i ne e whaale ia wha. Ia wha pēnā, ona e wha maoni. I le mea rofa o tu ina atu e le atua i atu e. Amen. Le lua Timoteo, ta upe whāwha i upe lua pa mai. Ia e tāla i atu le upu. Ia e wha malosi i o naso e taunga le muai. Mō naso e le taunga le muai. Ia e wha atonu atu. Ia e o atu, ia e apo i atu, male on sai uma, a toa male a o atu. A whai o rau mea rofa o rau sau e tā lai le upo le atua. Aua ne e whaatala le ai. Le whai mai le lua Timoteo e whawha i upo i lua. Ngā sau ai. Mai ia e tā lai atu le upo. I le wha malosi, i o nasa mai se kaimia. Rongo winga. O le mea rofa nei a te oi. Ia wange e whaanga inga i whaingane i au whaalongonga. Amen. Awa nei a vea au whaalongonga ma me poroka i le whaanga ina o lau mea rofa. Amen. It's not up how you feel for you to keep that gift burning. No, it's not up to you. It's the must. E te tau ona lea, ona o le mea lofa le tua, a whai o le mea lofa o le tua o lo sau e tā lai le upu.
ia e whaamalosi. Po a aso pe i aso, pe i lo temi e keimi whainga ka, e keimi e sau ele vai o le tino. E temi e sau ele le la vai, sau runga e whaasoa le upo matala i le upo. Aia ona malosi le anganga ma le loto e tau pia. Ona o le fina ngalo le atua na tuina mai i atia. O le vision na mai e le atua i atia. E te tau fo i la i atia. Ona o wha maoni. I le mea lofa na tuina mai e le atua i atia. So it doesn't matter how I feel. It doesn't matter po le me e inga ngaka makamaka pe iai ka ngaka makamaka. It doesn't matter. Po wā fo i winga o le aso pe malulu pe le malulu. Fai pea le. Whaamumu pea. Amen. Whaamumu pea. Ngai wha mai o na aso e taunga le muai. Ma o na aso e le taunga le muai. Ia e whaatonu watu. Ia e a watu. Ia e apo apo ai atu. Ma le on sai. Uma a toa ma le ha o. Amen. So, o le ale mea alofa o le utu ina mai e le tua iatia. E te tau o na upa manosi. Yo u roa sau e tā lai le upu teimi le lei, ma aso le lei, ma teimi e to o tele i tangata mata mai ma whaalongolongo mai te tātou pukalam, ma teimi fo i e reo mai inga ngaka e whaalongolongo maka maka. Pe maluru le aso, pe vevela le aso, sau pea, whaamumu pea, whai pea. Because it's not up to you, it's not up to me. It's God's gift that He gave to you for you. O le tālengi lana, e te sau ai e te wha manuia se loto po se anganga, ina ia manu ma lo mo ke viso le afiafine. Amen. A whai o lo masani o lo walofa atu i tangata. E ala i le poa i atu, o tupe, po o mea ai, po le alawa. Whaamumu pea le nā lofa. A whai e te fia lava e poa i. Po wai e se tangata e sau i ate o so soani, e te alofa ai, ma e te soani ai, ona o lo loto ma lo alofa i le atua, ma o oe a o se tangata po ai o le tālengi a o wha mea alofa ina ai o le atua. Tu mau pea i le nā alofa. Whai pea lo wha mau. Awane e whaia ina ia maua mai se tau. Whaia ono lo alofa. Whaia ono lo alofa i le atua. Ono oe o le tangata o le atua. Amen. Pe mele fata oto e suma tasi whai upo lusu malim. E te titi umata te wha soa. Whai mai. Le fata oto e suma tasi whai upo lufu lima. Whai mai. E whaata mau a inga ina le tangata mata mau. O ia foi le whaasusu i nisi. E whaasusu ina lava o ia. That a generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. Wai wai le rofo le tu. Awane ingalo ya te o ame le lei e te whaia i so uso. E toi wha manuia, ma toi wha popoina, ma toi wha teleina e le tua mea. Da e whaia. E sili atu i mea na e whaia mo tangata ono lo walofa. Pe mai e whaata maa inga ina. Ina e le tangata. Am sa i mea whamoa.
Amen. I ele tua. O longo winga. He te tau ona te tau wha maoni i le wala awina o e le tua. Wha mumu le mea rofa. Amen. Wha mumu le mea rofa o tu ina atu i le tua i atu. Aua ne e wha vai vai. Aua ne i o tātou wha tala le e le wala awina i le tua o rau tangata. O a mea uma i te whaia mo le atua malana ngā luenga. Malou wala awina. Aua ne i ngalo i wha manu ia le atua i atu. Amen. Pe mele fata o te suma tasi whai upo e lua pitu ma le lua wat. Mai. O le na te sa ili i le lei. Na te sa ilia lava. Oi na te sa ilia le alofa. O le na te sa ilia le leanga. E o lava lea i a te ia. O le na te wha tua i lona olo. I lona oloa. E pa u lava o ia. A o e a mea tonu. E tupu matango pia i la tau. Pei o lau la au. Me va ile matango fie. Me va ile ma ngaia pe a whai e tinga lue. Ma le wha maoni. Ma e wha tua i le tua. Ma e wha maoni le mea lofo tu ina mai e le tua i atu. Amen. Lefe mai o le na te sa ili le. Na te sa ilia le alofa. A o le na te sa ilia le leanga. E o lava lea i a te ia. Amen. A whai e se mea nai te whaia. E se fo ia me te tupu i atu. Amen. Amen. Mai o le na te wha tua i lona o loa. E pa u lava o ia. Nisi le me le tupu ia i tātou. E tele lo tātou ulo. Ta mau ai. Tātou wha tua i loa i o tātou. Amen. Wau nisi kangaka. Tele lo kupe. Ke vai oi pā mai lunga. Mese ala pe a whai menge o sao ngā kupe. Mese ala kangaka hoi ngare le moko i kele ale oa. Kele ka mau ai. So, wai lo sao ngā kupe. Pole ala o. Meo le kalisia, mea wha le a inga pole. E sa me al ka maro i lunga le fia afe. Ai ngalo ai. Ngai kangaka ie. Le kau e kui. Wai ko kupu. E kupu me whapenga. Kongo e kalisia, kongo nuu, kongo a inga. Whamore mo. A whai o ngai kele le oa ia oi. A lofa mai mai kangaka ie kau e kui la. Kusa mai e ilo a lofa. E awange e ka mawhai e wakumaka. Awange e ka mawhai e wakumaka o ngai lunga le mea ngai ke because we are different. Ia e alofa. Awa ke whaakua le kele o o. Awa a ona kai me umai. Ia nga e koe sawela i koe kaksa ban whaakati. Amen. Ai. Fo. Ai e kako ai alofa. Ai alofa. Ua ngi i o kako whaakua kele kako o. Sau kaksa ban whaakasi kui la. Amen. Ia. Ole. Whata o te suma tasi whai upo luspo. Mai. Ua inosia e rea li e ua whaapi o la tau loto. A o e ua sao la tau ami. E fia ai o ia.
Mera ngai mo me ka ngaka whingali wha maulunga. Ka ngaka e whaingale kau mo whai a kua e kau kakai mai ni a kua. Kau kakai mai mau mai ni ola i leri. Ala e fifia e whairi. Ia le whai mai le whai mai whata oto. Sutasi whai upo rusu. Mai ua inosia e le li e ua wha pio la tu loto. Amen. Ma whai e leo ia te oi se loto wha mangaro. Ia e ri fifia le tua ia te oi. Amen. Pe mei e inosia. Sorry. Ke reo le upu le e pei kau fia lolo mai le mele o le fia po le ika. Mai o le atua. Ale mele sau ife mei e inosia. A ka urola le mele o le inosia. O le makwa e re o se mea le lei. A fea pea e inosia o e kangaka. E ika ngia o e kangaka. E whape ngā hoi la le mele pea whai e tātou te whaafiu i le atua. Pe a whai e tātou maa o tātou loto. Ma tātou le usi tai i le atua. Pe mai e ingosia e le atua. Mai ua inosia e le atua e ua whaapio o lātou loto. No winga aele ia te ose loto le. E uso. Ia. Oane ingalo ia te oe inosia tātou e le atua. A le anga o tātou roto longo ingo inosia tātou e le atua. E le o fia le atua ia i tātou ma o tātou roto pio. Amen. O lisi ngā o kālengi la ngā e wako ki Apollo. E wako ki Apollo ia o e la kama ngā o le loko ika. O oe ska ngaka e ma e whama mo le ika. A whai o ngai a ki oe mea ngā o le ika so. O ngi ngalo ia o lo kālengi ngā kui ngā koe ki Apollo ia ki oe. E le ia wakua e le kua se kālengi whape ngā ia ki oe i lo loko. No. O kālengi a waku e le kua ia ki oe o lo o ia ile ngā pa i o le kua. E maua i le lofa. E maua i le on sai. E maua i le whapare pali. Amen. O le mea lofa nai tui nā tui le tua ia ki oe. Ia ai a whape e tātou te maua le lotu wha maua lunga. Ia. I le fia i le tua. I no sia tātou i le tua. Amen. Ia ai a tai le tua. A vea nei a fia whai ma. Ma wha ma losia i tātou le nei a fia i le upu o le tua. O le are mea rofa o ia te oi. Ia wha mu. Wha mu o tātou mea rofa. Le a tā ringi o ia te oi. Le fia fini. Tui sau o tui wha mu. Tui sau o tui ave le ola i le tua. Tui sau tui tu ina atu o ola i le tua ma e wala au i le tua. O e sala mo. O tui sau ni tui sau o tui wha mu lo tā ringi. Wha mu le mea rofa na e wala au ina ma e tuina i te tono o lo loto. O le ai moa le tātou a wanoa. O ro o moa le a wanoa. A fo e o le atua e tu a wanoa. Pau ane mea. A wane i nei te iau tātou tuai. I te iau tātou tuai. Pau nare mea i nei te iau papole ele loto. Ina nei tuai lau sa. Ia au tapu nia whai tuto a le atua. Amen. So, o tua te ilai le tua nefia. Ia ilona whaonga ina fu i oa. Ilungo nei polkalama. Ia whaia lona whina ngana. Ia oa ufo ere o se tangata atua toa. Amen. Iei fo i vai ngolo nei tangata. Ai o te tatalo i le tua i a whapena ona. Whaamarosi i a te au. Mo tuu i a te au se loto le lei.
ma wha malosi mai lo tangata ia au maua pele malosi. Ia wha pena ona o wha lango pe ilo na nganga pa ia. Ai awane ia o wha lango ilo malosi po lo poto po lo uilo. Ai ia o wha lango pe ile tua. Ia ile neila fia. Tari tonu ia o tari lopo olo tomo whai mai pele le uso e polo na uono. Ia ai le se meo iei. Amen. Ia ai whaktai le ne fiafi. Amen. Tari tonu. Ia o le tato upu le nā po le tato wha malosi nā i le ne fiafi. Amen. Mamalia tu le tato. Mamalia tu le tato po kalama ia ona wa. O le taunu upo i le kaku le varau bia ia i tasi hui uso. Pe ona tampai e au mairunga tato po kalama. Ia e le a whaina lea. Po mea ia. Tai le tua ia o le ana sa uni pele upo. Ia awa fo i le neia fiafi. Amen. Ia ai moan si ile vi inga marwhaktai le tua. Ia ono le wanoa. Ia leo tato mau tato te. Ma putai lunga le neia so pe tale masani ai. Ia ai tenton. Ia ole astofi. Ia ole a Amen. Ia tato whalongolongo pia. Ia ile tato pokalama le stofi. Ia ona o leo o whaasoa le upu le ne fiafi. Ia se i. Talo pe le tua. Ia po le asifi ngangalo le tua. Ia mo le asoa tai au. Ia ai whaktai le ne fiafi. Ia mo maole vanua tato te whalongolongo le upu le tua. A whai ho e se teimi o neia fiafi po le a lava le ase te mata i nei pokarama. Ia whamanuia le tua ia te oe le upu le tua. O le ale whamanianga le tua i le upu le ne fiafi. Ia whai le masao tato pokarama. Ia o le nei pokarama ia o le ia tomo whaia ia se o atu le upu le tua ma tala i pele le leo le alofa le tua ia i tato. Ina ia whapena ona tele ni anganga. Amen. Tele ni anganga e mo awale le kingdom o le tua. Kingdom of God. So, ole ia. Tentu. Ia. Whawau peta tu pokalama le soa tai au. Amen. La soa tai au te masani le tu lai van. Ia ole a whaia pēr tātou pokalama whatau nu pēr tātou pokalama le stofi. Ia e peo na masani ai. Ia ai whamanuia tere lava le tua. Ia te oe pe a mose a wanoa te mata mai e nei pokalama i le ne fiafi. Whamali atu ona ua le tau nuu ia le tātou malo whalo ni le ne fiafi o le tau nuu whao. Ia o le na ma sotai ia. Te le lopo le peise mafuanga ia. Ia sila fia i le tua mea uma. Amen. Paul mea talo i le tua ina ia. Maua pēr i tātou lon sai. Ia. Maua pēr whapalpali. Ana whai o se fina ngalo le tua ia i tau nu. Ia. Tātou te mea ngai le ili tātou whaalangolango i le anganga o le tua. A whai o se mea na umai i le tua i tau nu.
pai le o le finagalo le o le atua ia faamali atu ia e Paul me whaptai le atua, amen. Ia ai tatono tātou pokalama na le nea fiafi. Mo le atu le whaptai ma le whamalo i o tātou a inga o me masani o tātou pokalama. Ia ai penana talo atu o tātou a inga tātou o na ia whapenana mana tua pel tātou pokalama i la o tō talo. Amen. Ia ai le nea fiafi. Ia manu e te le lava nei a fiafi paisau talo i le tua ia ona e moe ila ia ai manuia te vaenga o nei wa yaso i fi au mga luenga ia ai tātou whiroa i la soa la stofi la soa tai au pe au atoi leora ma le marosi i lunga o tātou pokalama e pei ona masani ai ia stofi tai tasi ia e le tula e valu i la fiafi la soa tai au ia whamonimole share tātou pokalama i le nea fiafi. Whamanuia le tua ia te oe pe a maua se awanua te maimo mai ei nei pokalama. Ia po le alawa le aso ma le taimi o loo e matamata. Whamanuia le tua i lau whaalongalonga i le upa. Ia pe ono whai atu whaamali atu ona ua le tau nuu. Mai le tātou mālo whaalongia ia po le usu fo intu oe. E whai ma whaahola i le nea fiafi le upo le tua. Ia ua le tau nuu. Ia ai talo le tua. Ia whamanuia le tua. Whamanuia le tua. Ia te oe uso. Ia ai God bless. Ia manuia le nea fiafi. Manuia le nei pō. Tātou whiloa i la soa tai au. Sua wha Yesu. Amene. Amene. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.